Ninkutangira program Pakasa kandi eriizooba twatayira David Namurinda kandi ogu ni makanika wa piki. Omurimo gw'okukanika abantu bingi nibagureeba nk'omurimo omurofa konka waza kureeba abantu bingi abagwejumbiiremu hiine eki babasiteganyirwamu. Omu programu ya Pakasa eriizooba twine David Namurinda kandi ogu naakanika piki omuri Bushenyi. Nagira ngu akatandika kiri muto kandi ngu ekiteekateeko eki akakitandika kiri omwana arikuguma naakanika ebintu ebi yabiire atorotoora hi yaabona. Omurimo ogu kikaba kituura kiri ekyetengo kyangye kugira ngu nkabigwamu omu kutandika nyowe nkatandika ndi omwana ndikukanika nk'obuntu bw'abaana obu bakanika naguma nimbukora kandi kinakuzire kinaheza okushoma najoininga technical school kandi nabitungamu obukugu nashoma motor vehicle part 1 and part 2 omu by'okukanika. So kinarugire omu technical najoininga garage kandi ahi natungire obukugu obu buri practical omu by'emyoga ey'okukanika za piki. Kandi okukanika piki bingi nibakireebamu nk'omurimo gw'ebirofa ningashi omurimo gw'ekirofa konka niteekateeka waaba otiireho omutima okagukora nootungamu kandi noganyirwamu. So bingi nangwa noohurira omuntu yagira ati ekyana kyangye kikabura amagezi ati mwe nyenda kukitwara omu garagi. So nyenda kuhamiza abareebi ba TV abaine abaana okwe batakitwara batyo kugira ngu n'omurimo gw'ekirofa kwihaho n'omwoga gw'omuntu orikubaasa kugira kandi akatunga yaba guhamiza akatunga ekyashemereire kuba atungire. Namunonga hariho n'aba b'okushoma nangwa akaheza na kampasi akaheza university konka okashanga yagaruka omuka yabura emburabure hati ahabw'okugira ngu washomere areeba omurimo gw'okubaasa kuza nk'omu garagi agureeba nk'abantu ogw'abantu abatashomere. Niyo nyenda kuhamiza abantu kugira ngu okushoma yes nitushoma tunga obwenge n'amagezi konka hariho omwoga ogw'omuntu arikutunga omu magarage nk'okuteera amatafaari nk'okukanika nk'okubiija egyo n'emyoga ei nkumanya ngu se skill ey'okutunga omu magara gaawe okakora kandi okaganyirwamu. Na hati ninsiima gavumenti egi ningashi President Museveni habw'okukiteereramu omuranga ahabwa abaana abakuteekateeka ngu tibashomere kandi ab'okuteekateeka ngu nibabaasa kutunguura ihanga akabateeraho nanka emyoga program kugira ngu abaana nabo babaase kutunga akasente nabo bajoininge emyoga batunge skills kugira ngu nabo baganyirwemu omu barikukora. Ogu nagira ngu kwiyabiira azeeba omuntu orikuvuga piki nahurira yagira ekyetengo kugira ngu agitunge kandi agikanike. Hakaba hariho omushaija ok'owaitu akakira kwijayo na piki haza nguma ningireeba ninkyetenga nti mbwenu nanye kinakugivuga nk'oriya. So kyanjemesereza kandi kinagiye kuburiza banje ngu ni makanika. So ekintu ekyo kyankuriramu nagira nti nanye kinduba nakuzire ndakanika piki kandi ekyetengo kyangye kikahikirira ahakurabira aha baabire nibandeeberera nkakora ntiine muziire ow'omushaija nakurira owa uncle owa marmi. So banyorra konka kinakibagambira ekiteekateeko ekyo kandi bampwera nka guardians banje. David nagira ngu ohireho kukanika akaba nayenda obw'okuvuga ningashi obwa driver konka kandi obwa makanika bukamukirira byona. Nyowe omu magara gangye nkaba ntuura ninyegomba ebintu bibiri. Ekyokubanza kukaba kuri okukanika, ekyakabiri kuba drive.
konka good enough na priority kabiri yo kukanika kandi rahanga kachurra yachiburesinga kandi cyashira kandi tinkuteka bamwe nikikonka niteka ngo ninchikoraje kandi nindeba ngo kinganyiremo cyampereza abanwani cyamanyisa omubantu kandi nishaba ruhanga cyongere kumanyisa n'ahandi bitu tugerezaho gamba nawe ngo ashobora umuntu yanayenda kuzomura mogu ashimye kuba nayetenga bindiki yawere mnongo mutebekanisa kuba no yetenga kutandika umurumogu ecyo kubanza nobanza watunga training kurabira umubantu aba trained bakutraining oba mechanics oba carpentry. Then after getting the training obwene kutandika kuronda tools orondo mwanya then utandike nkemirimo ndijo yona okwegera nk'obuzibu David nagira ngo kukanika pishi nako kwine ebizibu byago nko kwari kushobora. Of course ebizibu tubyine kandi byinshi ecyo kubanza nitubantu betenga capital okuheza kutunga capital hato bwena kutandika konka challenge mpango obwiro bwinjo bwo kureba abana nibaremwa either kuza training ninga kubona wabayamba nebera capital ni a big challenge ahabana abaru kutandika kandi kindi kukuba watandikire oshanga of course uko murumo tutunga mu bizibu harimo abashuma harimo gukora bakakunyaga atoshanga ko wakora wakagarura umurumo bakanyaga so atoshanga umwe wabotine kugumisiriza umurumo gwakutama umugwire bugufu konka no kugira ngo wabona abaryo kwa barukora tugumisiriza hamirumo yituyine nakace nakahangwa ko yine ubase kagumisiriza kandi ekindi tutakayeganya kutandika oboine capital nche oboine mpango konka tandika nakuine kabase kubyurudinga cyangwa. David inabana bo basize kwata hamukono omurumo gwawogu nagumiza muna tushobora ngo murumogu nahaba harimo n'abamakanika abine mico mbi abaru kutuntuza ba customer we bare mnongo mutebekanisa itwe abantu abitwiremira umuntu bingi kandi abantu twakize abana bitwashoboza actually turiyumbana ninjanka 15 bitwashoboza kandi abinkutekateka hatahibari establishingire workshops zabo kandi baryo no bakora kandi wanobuza kubahandoringa itwe buri zoba every morning tushitama turebe bizibu ebitwine omu workshop tureba omwana yene mico mibi tureba omwana orukutwaza kubi tureba cleanness yabo kugira ngo omwana nawe kararugahe eki wamwegesa nawe agenda kikore nkahi omu workshop yarabagiremo so kiretera omwana yarugaha ayine empisa ayine emitwe kandi arikutina ebintu byaba customer kandi abakuruheza ekitinisa kugira ngo customer ko kwita customer omwe nakwitira ba customer bokurenga mu 10 konka ko creating customers 10 nkibantu manisa ngo it will triple ahari ba customer bokuba wakoraje kuwa kuboryoko orkwenda gukora umurimo ngo David arukora. David nagira ngo umurimo gwo n'umurungi wabana gukora kurungi kandi no basa kuyambura ikintu cyona ecyo wakubano yetenga umurimo gwo babaro mutebekanisa umurimo gwo of course uko kunatandikana kugandara umurimo gwo wagukwataje ni cyango ecyo rukubasa kutungamo ebintu ngiremo ni byinji tinkabishobora konka ruyare umurimo mutuheriza kandi ntugusima kandi ni nkonku shabira abandi abaryokwe abarukuteka
ngo n'omurimo gw'oburofa mazima bakirijemu bajoyininge emyuga erikubaasa kubahiisa obusinge habwokuba n'omurimo ogutiine pressure ogw'okwekoresa kandi iwe wenka okemanaginga batakumanagingire ahabw'okwenda kugira otunge ekyoshemereire kuba otungire konka byo ni bingi ebintu ebitutungiremu ekihango munonga okutungamu abantu kandi abantu nibyo bintu nahabura abo boona abakubaasa kuba batiine ekyokukora okugezaho kureba ngu baronde ekyokukora kugira ngu bafune entaasya obuhabuzi obunkuheereza abantu nk'abo ekyokubanza banza oyeyikirizemu ekyori wabe ori nooreeba ngu toine ekyori ija owa somebody let's say nka nyowe ninga omu any other workshop omuzeho omuteekyerereza omugire tukunka nyowe nkozire oku naakora oku naateera amatatu naateera zaara naaremesibwa mwena ninkushaba ngu ompwere nyegye eby'emikono oba by'okubiija oba byaki then nanye nkyakare ngire okunaaba kandi ekindi n'okugambira abo boona ngu abarikuteera za matatu arikusiiba okw'omubaara hati nyowe ninteekateeka wareeba ngu ebyo byona byakurema waba ori omuka okasimba ekiti ky'enyaanya okasimba ekiti kya vakedo okasimba ekyokureeba ngu nkyakare nikibaasa kukugasira okikore otagire mu by'okuza kusiiba aha baara n'ahandi gira eki watandika teera amatafaari itaka niryahabusha nangwa ninkira kukunda bishopu owitu waawe sitankore nakugira ngu tandika gira eki watandika ronda akame batandikira aha kame kamutandikira aha nkoko konka okashanga omutsigazi ashomire aine masters konka ari omuhanda nayandaara so ekyo mazima naninshaba eminyeeto eryokwe erigwa omu kuzaayana egira eki yatandika kokugira eki watandika ogira abakukwatiraho let's say nkukuba wankwatiireho nyowe nkabaasa kutandika workshop nikyo mukureebera mu izira kumanya ekindi kukora konka kukuba otakiine tiine orikuza kukumanya ngu okozire ki ngoro so aba eminyeeto batandike ekibiine ekyarikubaasa ekyakureeba ngu kibaasa kutandikirwaho akitandike costs of course nitureeba aha fuel tureeba aha transport tureeba aha mishoro ebyo byona nibyija binitwenga omuntu orikukererukayo habwokuba nanye ninza kugura ekintu let's say nagura ekintu aha 15 I will add all those taxes and what so ati nyowe na addingaho ezo taxes nikiba nikimanyisa ngu the last consumer niwe arikuza kutunga problem so nyowe nokuaddinga gavumenti ngu ubundi kekutukwatiramu ekareducinga taxes nangwa n'aha emishoro egyo yona ekagikyendeza obundi nitu tukayongera kuganyirwamu kandi n'abantu abaturi enyuma nabo baganyirwamu kandi wanobuuza nk'oku tukugihandoringa of course taxes kizikuba ziriho there is no way how you can manage kuyaho noteekwa kugishashura kandi nitushashura URA tushashura transport so nitwezo costs nituba nituzeetenga kuziteeka aha item so orikuba nakitwara niwe arikushashura ezo nanka costs garage neetengwa buri muntu weena habwokuba bingi okukanika ningashi garage bakatiine okuba kiteekateekire kukiri niteekateeka oba babandize bakabanza kukishiisha konka garage neetengwa buri muntu ahabwokuba harimu sections nyingi harimu okukanika harimu okuinovatinga harimu mwene byingi munonga konka bingi bakakikwata kuba makanika nibareeba omuntu yajwire nkora ovoro ririho oburofa so abingi bakitwara ngu n'omurimo gw'oburofa konka tikukiri
abarukundeba mwena abarebi ba TV West abaryokwe na munonga eminyeto ninyenda kubahiga ngu arabe aine kyakubasa kutandika ruyara kitandike ahabukuba enseji terikwisha ngwe kushango wawe ngwe kurebe nkuhatitandike kikuya wiwe n'obwongo bwawe n'omutu gwawe yoyerebaho yemerire kandi mutakaga yemiromo omurimo gwono gorarebe oba no kutera amatafari oba no kuzaha kizindu kuhereza oba omurimo gwono gwo kubasa kureba ngo noyihaho shiringigana kutari kuza kureba embuzi za nanka kutari kureba enkoko za nanka n'ebintu by'abandi bakozire yokateekateekera okubyiba omwanya wo kuteekateeka ebikuyamba. Ekindi ninyenda kuhendera nimbasiima na munonga abatebekanisa ba TV West ababasa kwija omu mwanya ogu kandi kwija kutubuuza aha buzibu n'ebirungi n'embeera ey'abantu aba workshop aba garage eyi bakurabamu. Nimbasiima munonga na munonga kwija omu mwanya ogu gwito gwa David's Motorcycle Spares and Garage kandi kubasa kutuhikaho mukatutayayira.